le chin first session khan governor speech motion of thanks chung chang discussion kan nei khan ya kha kan member te sei du te kha sei kan lai me khan ya tuna ado ta sei turin pulal king lo mar member zo tak lo somang pu speaker galome budget session a katel vai khatna ania hmuna ka din theina tura mindu saktu is always true bial mi puitele pathian chunga lom thu ka soyani tutuma hian kan governor thu soya lom thu soina hun kan nei me kania karil ro lom chu thil danglam takmai kan tong nin ka khia thlai thar le chung chang chomha zona le chana huna khan kan han soita kan ti te po dangta kan in hial na te po adangta ki dangta dai mai ti karil ro lo langa chu kan governor thu soya khana langani pu speaker ri phalnain agriculture le akai noi sector angai poimo berang ti kha alanga chu February ninga sahni somni le palia khanin council of minister meeting a khanin operation guidelines for agriculture assurance fund ti kha pommania chuta chuan ai eng so thing marcha mun phia le dan turakha pom fel to ani ti chuan e house zom taka hian pu speaker budget te phar alanianga chuta chuan hun rei tak chung kan ho tu ten an lo au pui to budget a DI chida chu atakina lang don ta chu tun thum kan lar sap thu soya khan aron lang chuak ta boka hei hialo mom ka ti hle ani chutirwal chuan kan sum har satna te po aron soilanga post devolution revenue deficit grant chungchang atlem tial thu te tin chi atanga sumlak lu at tam tok lo thu te kha athu soya tar lan ania hemi chungchang a hian GST la ka te po tanangai chutirwal chuan private sector atanga investment atam tok lo ti kha kan lar sa phen athu soya atar langa chumi sukyang thei tur le chumi pui thei tur chuan February ninga veka council of minister thu khomin kan lar sap thu soya lang ang hian Mizoram sustainable investment policy 2024 chu lo pom to boka chuta chuan investment hip tu tura da kha kan members om tak pubilal chanzo kha na soilang zok to som kha ronda ta khanin pu speaker achunglama khan pathum kha kanen chuanin o apali kha kan enanga pakhana chon agriculture and horticulture helai mi bok kharon tarang le ani b to food processing c bamboo ania in mau te po hi pu speaker kan sarkar hian Mizoram om sam han tangkai dan hi azir chho zel dona chu mizir chuanin kan members om tak professor lalni lo mate po anlo han wak chuak to ani ti chuan dina chuan education and skill ti te ania pu speaker kan lu chilvek man lowang chuwan chuan kan du tok do nanga khami be ka khachuan road sector project ti chang tlun ngai poimo te kha pu speaker kan lar sap thu soya khana lang boka alomom len ka khia kan member zom tak puarem chakma khanin maintenance culture ne that thu kha asoya alomom len ka khia ron soya kha lir the chuang chung point wangwat te kan kaya tia kha kan hun ma dewania an siam that theini se lomom hle mayang po ni se isoi anga irot anga member zom tak puarem chakma ro anga maintenance culture kha he kan PWD chang tu kan members om tak puwanal hlana hianin rinom takin eiru na tel lawin ka beido na ni atia ta chuan kongsial mai ni lawin I en kol zui maintenance culture kha ron tilang thei tura nga ila pu speaker chu tak chu tun chuma kan lar sap thu soya hen ron lang chuak boka alomom hleani tina to berata na kan soidu chu keimani chan department te chuni danga soya khek taila kan lar sapin kan chevel bo ruak leilung hum hal apoimo thu a soilai hinia ta chon climate change chungchang soilanga global warming chungchang soilanga pu speaker phal chuan minute khatle ka zowang ta chuanin aron soilana hianin thilpoimo em ta chu kan environment hi kan hum hallo chuan ti ani amaya ro chu hei hian ken tela nei chu
ma son na rural din tur hian achang chuan rail kong sia langai achang chuan kong pui sia langai achang chuan hydel project din angai chutianga chuan environmentalist ne na thu hanin hial de babbap chang te po omang amaya ro chu pu speaker Mizoram tana thaber turin apatnia kai kopsi hian akal thiang ti karinga chu kanlar sa po hian thiam takinaron bil tel nin ka ria heng te wang hian kanlar sap thu soya lom thu soina hun kan mang hi a tha ka tia lom thu ka soya ni